gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, nakitak ni Marikwanang nga agpurpuros iti mula na amangga. Mangga? Wen, ayan tayo naluom abunga ti saba. Apay ti saba? Mga laak iti ipadawat ko kan ni Marikwanang. Anya? Padawatak, tapno padawatan naktumat iti bunga ti manggana. Agbarter kayo. Mapantamit na nagdalaw si Jay Bangkag, tuyang. Anya, Masapul ngay sa ganaan ta, ti pagmulaan ta, inton pa nagtutudaw. anya ngay matiimula ta iti bangkag ta. Mulaan tan to iti bukal ti mais. Sa bagay, kay kayat ko ti mais ana iling taba daw. Di mo kunain nga kanam amin abunga ti mula ta mais, tuyang. Imbagak ayamot akas ta. Dagiti lang reject ti kanam. Taila ko ta, dagiti napipintas. Anya, At dagayang bunga na dagiti mulay o asaba, Maribanang. Ay wen, Marikwanang, imayak, ta ipadawat ko kan ni kadagitoy. Ay, agyaman ak Maribanang. Ay, agpurpuros kayo gayam kadagiti bunga ti mulam amangga. Ay, wan Maribanang. Naimbag lang nga ilako ka, tinaduma. Ay, kasta aya, maray. Ne, sang katalyaw mo matan, tinakabasket abunga ti mangga. Ha? Mabiit laang maray, tapadawatan ka iti bunga ti mangga. Ay, agyamanak, Marikwanang. Kunak no saan amang tad ni Marikwanang iti bunga ti manggana. Anya? Wen tatalaga agumura ak. Ay, isugayam na ibayag ka. Ta inururay mo nga ikan nakaiti bunga ti mangga. Ay, rumbag laeng apadawatan nak. Ta pinadawatak mag. Yay. Ipadawatan. Tapos, namnamaam, apadawatan na ka. Ay, kat syempre, inteng. Ay, saan nga ron abarter ti awag da? Ha? Nga may no makibarter ka, agtulag kayo nga agsinukat kayo. No agpadawat ka, di mo urayan nga da sukat na. Nakitakmat nagpuros ni Kwarog iti bunga tinyug na. Ket? Mapan ko man ikan iti may sasapad a bunga ti saba. Bareng ikan nakmet iti nyog. Di ka pa ila mapandumawat no kayat mo timangan iti bunga tinyag. Ha? Kasano ngay, no padawatam ket saan nakangaikan. Day taki din ti gumurguraam to ko ni Kwarog no bilang. Mangtad to siguro ni Kwarog. Siya pa'y kumaa. Ay, konsensya na matan no padawatak, kat di nakmet padawatan. Ay, Kwarog, at to'y tinaloom abunga ti saba, para ken ka, awata mahon. Ay na, nagmayat mo ti loom na gito yung asaba, antibanang. Wen ipadawat ko ken ka. Ay, agyaman na kantay. Kay kayat ko ti mangan iti saba. Kwarog, nagpuros kagayam kadagiti bunga ti mulam anyog. Unantay. Awan manlat ko na apadawatan nak. Imot. At ka di pa urayin niya, wantay. Ay, awan Kwarog. Sige, panawan kan. Ay na, nagimasan ti mangan iti saba. Gumatangak man kadagiti bukal ti mais alakaw Marikwanang. Ipakanyo iti manok yaw? Saan? Imula mi iti bangkag may. Mula nyo gayam iti mais ti bangkag yaw. Wun maray, naimbag lang nga daapitan mi inton agbunga da. Ay, naimbag kayo pay. Tada bangkag yo amulaan nyo iti mais. Wun mo't Marikwanang. Inteng,
Nagloko mo tanday di akwarog. Naa. Di nakman la pinadawatan kadagiti bunga tinyog na. Uray may sala ko ma. Ay, amangan met no nalipatan ng itinangtad. Makumikom kit di amangan iti impadawat ko asaba. Imbagam kumaakayat mo ti dumawat iti bunga tinyog na. Ay, common sense matan inteng. Ha? Imot kit di ani kwarog. Anya? Ay sus. Madiday tang aramid mo. Ente ko na niyan tim aba ng bunga tinyog makwaraw. Awanan na ang kail. Impang ko amin na ni Jay Ilay. Aya? At dang namin nag-order kanya, kagayim kao. Kat binayatan na amin. Sumulagam Ay, kaya't yung kaditi mga nitibunga tinyaw gang kail. Ay, umuli ka man nga ron. Tamang puros ka iti iyawid ko iti balay. Ay, katuwa na ang kail. Mabit lang. Tamang ulyak itinyaw. Pinadawatan nak iti bunga tinyaw ni Kwaraw. Ay, padasek ko maapadawatan manen iti bunga timulak apin niya. Ang, Ay, saan nakaapinadawatan ta eksakto lang nga order dati pinuros na idi. Kasta aya, inteng. Naglay ka nga agpadawat iti adakan ka nga biro kum ti sukat na. Ha? Nakilo ka unay. Na, Maditi kasta nga aramid mo. ah, Di mo lakat idiretso, apasukatam ti saba. Wano ti anyaman nga itid mo, iti bunga tinyog. na, Iruginan ti panagtutudaw tuyay. Wan nga raw na imbaglaengan tanakamulatan iti mais. Sige, itudom lang, itinapigsa. Uray ta nakamula kami mitayin. Na At danto man ti pagkwartaan ta. No agtubaw kinagbunga dagiti mais. wan sigurado dayta. Kasla kaano la ang dayday. Ita, aglakla ko kayon iti bunga ti mais yaw, maray. Nagbiit nga rod maray. Nagbiit nga aglabas ti aldaw ken bulan. Un maray, nakunamon. Anya, gumatang ka iti bunga ti mais may marikwanang. Alaman nga rod maray. Napiala nga da iluto kan ilakaw. Ay katun marikwanang. Ay na, naghimas May samot na takakanan. Ginatang ko iti tersina ni kagawad ko anang ang kail. Sino nga tayo tinagmula iti mais? Mula ka no datata ba daw? Ay, naimbag man, napanunot na tinagmula. Unang kail, naimbag lang da pakiramanan iti mais. Ay, ito kasta, ibaga ka ni Banang, mapan gumatang. gumatang kapay laeng aya inteng, adamat bukbukal dita. Na, Padawata mon iti bukal ti balatong. Tapno padawatan da kan tumet iti mais. aday ta ka man din ako nak. Anya kumatidakas na ngay. Amangan nuad adupay ti padawat da. Si kalat nga ro ti makamo. Na, sige. Siya kun ti mapan, tapadawatak iti bukal ti balatong amay sa akilo. Sige, padawatam ni Marituyang. Jesus, di mo pa ila ka idiretso makibarter ka, ta isumula turong na. Ay, madi inteng. Na. Kayat mo nga rod, amay sa kilo laeng matabo nga ti mais ti ited da. Kanya pa nga no di kasta. Ay basta, padawatak ida iti bukal. Anya ti amaw, numas adupay abo nga ti mais dati ipadawat damot kanya. Anya ti baga maribanang. Ay mare, imayak, tapadawatan ka iti may sa kilo abukal ti balatang. Naimbag man, tadagayang bukal ti balatong yumaray. Ay adda Marituyang. Ay, wen gayam, nagpuros kayo gayaman kadagiti mulayo amais. Wan maray. Tapno addamot pangkamat iti presyo itaa. Medyo nangina ti bayan ti may sakilaw. Sige nga rod Marituyang.
mapanakon. Ayun, Maray, kat agyaman nakitintad mo abukal. Gumatangak manlangad iti lakom amais marikwanag. Wan adda pa'y mat nabati alakok amais dita. Amam, imot day jay amarituyang. Ah, Pinadawatak, ngam awan apulos tinted na. anya. Iso nga anusak man langan ti gumatang, nga uray nangina. Medyo nababati presyo na dayta, Maray. Ngamin, reject da kita. Adda dadaol na. Anya, ay, makitam dayta. Ay, di dalakat impadawatan dagita reject da. Mabalin mo't kit di amakan. Iso na lang ta, babaset kan adda dadaol na. Saan akong agumatang, marikwanang? Oray na babat presyo na, no reject mo't laang. Anya. Ninto pa'y badong kat di nakpakanan itinasaya at abong at timais. Anya. Dagiti laeng kanu addadadaol na, kan babasay ti mabalin akanan may. Ay na yan no kasta. Kunam lano asino ngagsasao day kaya maribanang. Pinadawatan na kakano idi iti bukal. Ay nga pulaw sa di mo pinadawatan. Na, kinapudno na maray. Para lako day jay, saan may nga padpadawat. Kat pinadawatan nyo lako man kadagiti mabalin pa'y amakan nga oray reject. Oray to pa'y dagiti reject kat pailako ni badung kaw maray. Ay sabagay Di ko na siguro ni Maribanang sukatan niya o di impadawa na iday. Imbagak ngamin aya apadawatan na kami kat saan mag... Ha? Ha? Ibagamday takin ni Maribanang maray. Nagbastos kamatayin, marituyang. Pudno mga main, awan imbagbagak apadawatan nak maray. Hay, agbabawi ak, no apay apinadawatan kayo pay laang. Anya? Nagawan kit diti konsensya yung agasawa, di yu ammo ti agsubad. Alawon, iso no isaw, awan bibiyang kaw, nagkuna nga may nagpadawat ka. Kalpasan na, agsingir ka, no di ka kat laglag. Ay, agyaman aktaimay ka, kwarog. Tanoawan ka lang ata. Antay. Ay, Jack Ambaon, mga nun naggabo kami ka ni Marituyang. Kasano ajak bumanlait kada kayaw? Kat aga pa kayo umatay. Ay, anya din ang ikaw. Daan ti banang kananatuyang angkay. At tawi, intulod ko ni antay. Apay, aya. Ay, nagapa kami nga road ka ni Marituyang. Kasano? Iso lang nga rodan ti pinadawat. Ay, apaw day tamadun. Agam, baribar mo't nga minti pa nagsungsungbat na kanyak. Sige angkay, panawan kayo pa'y kini antibanang. Ala, agyaman ang itipan ang itulod mo ko ni Antim. Di mo lakot pinadawatan mo tayo, itibunga ti mais, nagadumay. Awan mo't ngamin imbaga na apadawatak iti bunga ti mais. Ay uray man nukas ta, at daking kaday ta. Ti kagurak, ibaga nakit din nga imutak, jak amaw ti agsuban. Tinasaya at mga laka iti mais, tapadawatan ni Maribanang. Anya? Si ka mismo, ti mapanili balayda. Makikapya ka king kwa na. Agkaro ba kayaw? Kung nagkumari kayo pa'y. Sana nasaya day ta, ngagap-apa kayaw, tuyay. Nay, adda tao, inteng. Ilukat mo ti ridaw. Sige. Si Kamagay Marituyang. Siya nga road, kapitan. Dinak ka di pa unugan. Ay, ala, umunag ka. Ada ijay ni Marim Abanang. Ay, agyaman na, kapitan. Ay, Maribanang. Bunga ti mais, 5 kilo daytoy. Ay, manungay ti bayad daytoy, Marituyang. Si Kamut, saan ko apabayadan? Ipadawat ko ken kamaray. Ha?
Pakawanan nak no nailawan ko tinagsauken ka itikas jay, Maray. Maray? Siyak man tinagbidot, wano sika. Siyak latan ti umasidagken ka adumawat iti pambakawan. Umayak makikapya, Maray. Ay, kasta ka day, Marituyang. Nawan, pakawanan ka. Ay na. Agyaman ak maribanang. Wen Maray, kinapudno na. Kastamot lang ka, ti adda iti panunot ko. Ti makikapyakan ka. Kasta ay nagsaya atan tagpada tagayam iti kapanunutan, Maray. Wen, Marituyang, iso pakawanan na kumamit. Amok, at damat nagkurangak, wano nagbidutak. Maragsa ka na, nagpinakawan kayo mitlang ka ni Marituyang. Wen, inteng. Ay naimbaglakit din, taimay dito'y ni Marituyang. Mayat sana all ako na dagiti agtutubaw. No kasta nga adda saan nyo apag kinaawatan, orno sa nyo mitlang. Ay, wen naamiris ko nga men, nga damat nagbidutak. Nasaya at no kasta. Isungain ton maminsan, doagi padawat kan to iti adaken ka. Pangaasi. Di mo naman ti supapakdaken ka. Ay, wen inteng, saan gaya man nasaya at agpadawat, amang namnamaak iti supapak na. Tamasaktan lang teriknak, no kasta tinamnamaak. Pipiapay no agi padawat ka, di mo naman ti supapak na. Isupay ti adda supapak na numaminsan. Wen nga rod inteng, ay agpay suday ta. Agbaliw ka na. No muna, tamay saak pa'y mangarod barangay captain. Barangay captain nga asawam. Ay sus, kababae, no di ka agbaliw. Ay nanabanang, saan ngamin anasaya at ti agpadawat, amang namnama iti sukat wano supapak tim padawat nyo. Tasaan anasaya at dayta nga ehemplo. Ngamsakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Auntie Nati Yadaw Constantino Soliven. Iti naragsak a panagkasangay na ita. Happy birthday, Auntie. Sige! Ditan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Bakit? Lumabas ni Kapitan o? Aywan. Italhang man na makitak ni Kapitan. Ay, hello, Kapitan! Oh? Saan mo ta pumampansin? Kaslawan nakita na. Ang mga nusan na anangag. Hello, Kapitan! Oh, di malyawan. Ay, papanam, Kapitan! Apay damag-damagun nyo. Madinsama ti aldaw ni Kapitan. Ay, good morning, Kapitan! Napahanan na kami suot. Apay akas tamot ni Kapitan Lakay. Nagsungit mo Nalpas nga ng tibutos. Idisakbay tibutos. At ayo ka pa ilaang. Isiman na kan. Ang gamita tanalpasan, di pa'y pulos umisam. Uray no kablaawam. Kapitan, nasaya at asimangpet ka na. Itay da ka pa'y ngor urayan. Umayak lag pirma. Ay, Kapitan.
Ato iti pirmaam. Insagana kaon. Na di pagpirma ka bulpin. Ada dita sangwanam. Yawat mo mutin na. Ni Kapitan Mout. Gawatom laang Mout. Masadutak. Antoy. Pudot mutin. Ay, saan nga agandar na ta electric pan, Kapitan, ta brown out nga main. Paypayan na. Ay, unay mo dahitan. Aramidin nakmutin nga assistant mo. Assistant. Mayat sa. Heh. Aguri ka. Mayat sa no mga lakang agpaiso iti assistant. Ay. Agyaman nak. Iti palagip ma. Ay, inteng, nalpas kan anangan. Itay pay Ay, katumakder ka nga ruditan taaginaw kan. Apoy apaginawon nak. Apay, asino tinaglutaw? Sika. Asino tinagsakdaw? Sika manain. Aginaw laang nga aramidam, masadot ka pay. Yakla ko manang nanganin. Siyak mo ilagay am ti aginaw. Day talaang ti aramidam, agreklamo ka pay. May mayat sa no mga lak iti assistant ko para inaw. Agang angaw kan samot inteng. Apay, baknang kaaya tamangala ka pa ila iti assistant mo. Kagawan, adanadlaw ko ni Kapitan. Anya dayta. Simungit mo ni Kapitan. Saan mo takasta idi? Day, kunak ano syakla ang tinakadlaw iti dayta. Nalpas lang ti eleksyon. Mabalen ti ugali na. Ay, pasensyahan niya unta, nabannog siguro. Ang mga numabisin pa yan niya. Ay, hon. Amoy umatan ni Kapitan numabisin kan nabannog. Naungat at talaga. Labsan kayo pa Ay, naipapanam, tata. Ay, di taman balay ni pare ngayon, Teng. Payapayan na kay. Kita ang mga nusok-ngitan na kamo ni Kapitan. Saan siguro, agkumpari damot. Nukas ta payapayan nak ti kumparek. Siguradaw nga da napatag nga ibaga na kanyak. Ala, labsan kayo pa. Enteng, nakasakdukan. Madamdam ako naknay. Apay apagurayon nak, kat agluto akon. Ay, kasaritak pa ni Paribadong. Paribadong! Come here! Pare, ada ka di ibagam kanyak? Uwan pare. Kasapulak ka ti assistant ka. Assistant ko nam? Mabalin ka di sika. Kino di pa nga ibagbagaking ka nga lain nakas assistant mo, pare. Ada yung bagam aya. Uwan pare, namin anukon nga imbagaking ka. Ay, kit itan ata kasapulan ka. Kaano ka mang rugi nga, pare? Ita nga rud! Ay, ibagam lang nga, nuwan niya dagiti naskin nga ramidag, pare. Kasta kit ti kayat kuken ka, ta alisto ka, paray. Enteng, Na, ingkakit di sumakdaw. nangigmaw, dahil apang ibabaonan kanyak ni Banang, Paribadaw. Ay, sumakduwak, paray. Ay, uwan, paray. Ay, maray, umaya kon sumakdaw. Saan asikat ibabaon ko, Paribadong? Naa. Ni Enteng ti kunak asumakdaw. Ay, siya kon, maray. Tamang rugi ak kano ita ko na ni parinteng. Siya kon, ti ag-survey, kas assistant na. Ngay, nagadayo mo ti pagsakduan tataba daw. Isaksak-duak ni kumpare ngayon, Teng. Nagswerte ni Uncle nga ito, sakduan pa'y. Siya ngamin itan ti assistant na. Assistant, kaya't nasawain, alalay na kan. Siya telefon na. Right hand ko namut Misumal lang nga iso. Manumot nga iti tangdan mo. Ay, awan. Sana nga agpapabayad. Wow, imposible alibre ti serbisyom kini Uncle. Agkumpare kami gaya. Ay, nangina ti sweldo ti assistant ko namsa. Ay, sana nga group-rupa iti kwarta niya. Ay, kastaya. Pag serbiak ni kumpare asipupudnaw. Ay, mangantan ba na? Sakbay nga agsubo ka, adapay ibagakan ka. Ano yan? Mangankan, angam kasano, jay assistant mo. Ay, bayam nga aguray jerwar. Na, pakanumot Anya agapok. Di ka lang nga rod tangdananan, di mo pa'y pakanan. Ay, agkumpare kami. Na, Saan mo pakadanagan? Tada ni tuyang na nga agluto iti kanon na.
Hawak ko ang bit, hawak ko ang bit. Nagsapa ka man nga imay dito barangay hall, Kabadong. Ay, uwan maray. Taiso tibilin ni Parenteng. Kan, apay day tatimtimpla akapay. Bilin na maray. Kaya't na nga iti oras sa sumangpait, adan adagos nakasagana akapay iyalamisaan na. Ha? Nagmayat matabiyad daytan? Ay, jay bulpin ngay maray. Ananwam ti ballpen. Kaya't na ngaming ano adda pirmaan na, adda adagos mangyawat iti bulpin king kwa na. Kat, manungay titangdan mo kan ni Kapitan. Ibagak manayin maray. Kas ibagbagak kadagiti agdamdamag no manot ti sweldaw. Awan titangdan kaw ore 5 aduleng maray. Ne, iso day ta simbang pag. Ay, iso na ya. Ay, inagarudan ito daytoy kapina. Ay, mayat na ito'y kape at tinimpla, mapare. Talaga nga amok titimplan paray. Eh, diyan nga'y pulpit. Ato'y paray. Pwede nagpartakan. Ay, kita tumati ka paray. Ako pa. Nagkatil ti ulok, ah. Ay, kudkuda ka paray. Nagalistukan. Saan ka ngagbabaway ang nangala kanya? Kas assistant mo paray. Eh, nagpudot ti panawin. Una sa mantiling at ko, pare. Ay, una paray. Aday ta. Imbag, tadayin sa gana ka pa niyaw. Eh, nagmayatan. Ti ada assistant na. Makitkitam dagiti malabsan ta dita kalsada, paray. Dagiti mo't babay at ismusa paray. Amom dagita, itong lumabasak. Kablaawan da ka kanayon. Kitsi kagayam ti kapitan. Masaduta ka sumungbat. Iso si kanton ti sumungbat. Day talaga yan paray. Naimbag amalam mo, Kapitan. Kastamit ka na kayaw. Agawid ka ka din, Kapitan. Sungbatam, ah. Ay, way, naghawid ka main. Apay asikati sumungsung batataba daw. Saan mo't asikati ka sarsarita may? Ha? Ay, siyak ti assistant na. Ni Kapitan, ti kayat ko asumungbat. Ay, siyak nga rudain. Daytoy nga isang para kada kayaw. Naggapuking kwa na. Ay, nagado daytoy inawit ko agamit ni Parenteng. Naggapaw iti barangay hall maray. Ay, wen nga rod paray. Imbag tanaawit mo amin dagita. Iso mo ti trabaho ti assistant. San ka day maray? Nagadumat unay. Idi sukon dito, dagiti gamit na maray. Sige. Ay, agawid kang paray. Ay, san pa'y maray? Inakiyawat di chinilas ni Parenteng. Anya, pati tsinelas na. Sika ti mangyawat. Eh, pare ba dong? Ay, ayapan na kon maray. Ay, umayon paray! Narabyan ang agawid ni Pari Badong. Eh, kasta talaga. Agasam, taisupay ti para pindot iti remote control ti TV. Eh, sulitak ata, da assistant ko. Agam sobra kamutan inteng. Saan at trabaho ti assistant ti para pindot iti remote control? Pasit na amin dito. Ay kasanon no singiran na ka? Adda nga ron pagbayad mo kan kuana? Ay, saan nga agsingir? Doon pure. Libre ti serbisyo na. Nasuro ka na dua alawas ang nagbalin nga assistant ni Kapitan ni Kabadong. Wen, maray. Pasaray marabyan ni Kabadong agawid. Tinakamamak no agreklamo ni Marituyang amumaday jayang. Ay, wen nga rod. Nang runa kitawang magayam swildo ni Kabadong. Nakauli magpay ni Marituyan. Wen nga rod. Delikado no naulimag. Kaya't naasawan. No iso ti makapungtot ay talaga grabe. Ay sos, delikado nga rod talaga. Eh, si kakandidata pare ba dong? Saan? Siya. Eh, kunak no ni pare ba dong? Awan mo't ni Pari Badong anasang putak dito balay. Napananan kat kunak asumakdo. Nakasakdon. Nakitak anapunno jay drum. Eh, nakaluto nga taan. Nakaluto mutan. Eh, manganta na. Ngem, awanan jay kagudwat kaban abagas ijay kusina. Na, apay nga awan.
Awan pa yan dagiti rek-rekado ijay. Oh, kano nagadaw, dagiti rek-reka daw. Apa anay baos? At da suspitsak anangala. Amangan nun ni kumpare badong. Ay, di kag pagpabasok ta narigat no awan pa manik na. Kapitan, awan dagiti ballpen, stapler kan eraser tayaw. Nakimos? Inyawid sama di ka ba daw? Ay, kaawan nga rodin pagpirmak abol pahin. Day tatamudom kapitan ti pagpirma. Ay, awan, madi. Ikata ko ni paribadong nga assistant. Ni Kapitan day ta lumabas lakay. Di mon is-isuman. Tadi na kan tumot lang isuman. Kumusta kaya? Nagkumusta man ni Kapitan? Ay, mayatlat ta, Kapitan. Si Kangay. Nasayat lang tamad. Sige, lapsan kayo pa. Tayo mapanak iji barangay haol. Sige, Kapitan. Nangagmaw, si Ming pumatan ni Kapitan. Saan na nakas ide? Wen nga raw. Ang apay nga, asaan na akadwa ni tata ba nga assistant na? Anuan na nga iti assistant na para isam lang may. Sa bagay, may mayat lata, no ni Kapitan ti umisam, ken kumablaaw. Mas original. Ay na, Kapitan! Aggagat ka ngamin. Tapno saanan anas kan ang mga laka iti assistant mo. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adatan dito'y ayan ti pagdapilan ti unas paray. Kas tagayam, tinaaramid iti kayo a pagdapilan. Uwin paray. Dua nagdakkel at roso ti kayo tinagabay, ken adapay ngipin da. Ngipin na kayo dagijay, apangalngal na iti unas. Kamalimot ti isaw-sawang mo, kwaraw. Ha? Ay, kunak ano pag ngalngal na dahita. Gusto ka di talikod ta dito yaksangaw. Awatan, nagiti balbal. Angkal. Si kamot paray. Kaduam tinuang amanging guyod iti witi-witan ti pagdapilan. Yeah. Manungay alata tinaurnong yu atubog ti unas, Enteng. Ay, banang. Ay nasaya at nga rod Tapno aramiden tayo at tagapulot tinaduma. Ay saan? Aramidag amin basi. Anya. Ikaabel kong to iti dakkel aburnay. Idulin ko man iti may sa atawan. Ay, nagbayagan day taapan naka-ferment na ngay, Enteng. Una, tapno naingil tao. Ket ado ti gumatang. Ken nagninapay. Ay kasjay ay Ay na, naulawak suyang. Anya, Kasanaw, dahi tamot tin nagrekos tinararamid ko iti may sangal daw. anya nga min at trabaho day taya. Siya nga raw ti paraguyod iti nuang. Tapno agpusipos iti pagdapilan da iti unas, kit mapuspos amin atubog na. Ha? Naimbag da kwarog ken parinting tanakatugaw dalang. Pangaramidan ayan ni Kapitan iti tubog ti unas. Aramiden da kanungarod abasay, tay naimas ang makabartek. Isumit lagayam nga interesado kayo humit akin ni Kwaraw. Siyempre basi ko naman. Kumatanak man iti lakoy abunang kagawad kwa nang.
Pangusaram iti bunag. Yung kami man mangayo kinitatabadong di tabakir. Anya, Kasapulan mi ti dadakkel, ken nagangwa kayo apagsungrod may. talaga gayam nga ipursigiyo ti agaramid iti basay. Magagaran kami ngamin mo ta makaraman iti base, kagawad. Agluto kayo met kumaa iti mas kubado. Naimbagla nga pag-asukar. Base kano amin ti aramiden ni Uncle Intay. Pagburu-buru kan ti may lutluto at ubugto na sangkay. Kasta ya. Ay mabiit lang kita no mabalinay. Anya nga ti aramiday no mabalinay. Ay timplan tayo na. No, agbalin to abasay. Aya? Kaya hindi kabil tayo ton iti dakkel aburnay. Da, idulin ko man iti kamarin iti makatawan. Anya? Nagbayagan nga eh. Talaga kasta. Tama permin iti husto. Aw, dahil ta, natapala ko ni tinagangwa bulong ti sa bangkay. Eh, dublin pa iti silopen. Sa amon to galutan, ti pinakangarab na. Nalpas ko mo ito na kiniwar ti simintaw, kendarat, paray. Ngala, kalpasan na. Si bintuin tayo, ti ngarab ti burnay. Magagaran akmetin nga uminom iti basay, tataba daw. Uray nga rodsiyak. Ang agasim nga ita makatawang may. Kasla na damag kaw, kat mabalin ka no ti talwa bulan. Agpaiso day ta. Dipindi mo ta. Apay masapol nga may satawan. Huwag nga raw, makain-inuma ka talaga ni iti basay. Tinasayat, mapantay tamot lang iti balay da parinteng. Kwaraw. Anya? Taltalo pa ila abulan tinapalabas, lokata akong ti burnay. Paray. Damo ti nakaibaga kanya, kamabalin ka no ti talwa bulan ang kay. Nagtutor kayo ka di adwa. Makainom kayo to after 1 year. Oh. Ay, nagbayag mo tanang kay. Ay, basta ko naka mapalabas ti may satawan. Masurot. Inchindi. Ay, agawid ta nga roday ko arag. Na. Ninamnamak lagi din na makaramana kita iti basay. Ay, lipatan nyo pa ilang dahita base-base. Saan nga iso ti pampanunutan nyo? Pito pa'y abulan ti palabsan nyo sakay tumakaraman iti basay. Ay, Anda mo nakaibaga, mabalin ka no, iti talo, aging 5 abulan. No kaya't siyo ti makainom iti naingal, surutan niyo ati may satawan. mabayagunay day ta makatawan. Nimbag no si bibiyagak pay. Uwin nga rod Ay, nakaro kayo matadwa. Di gumatang kayo langan iti sa balay. Paya gumatang kami pa ilangay, kaadala nga rodin day ta inaramid may. O nayan day ta base. Tadi kay makatututor nga guray. Ay na! Una yan na naglamuyo, titi karabukaw ba Sige, uminom ta pa iti basi tataba daw. Agumatay ta. Ay, gito na! Basay! Oh, badong! Badong! Ay, tagtagainap mo lagayan. Na, anya ti ul-ulukam iti tagtagainap mo. Natagtagainip ko lagi, di na naimas ti raman jay base, baray. Na. Kasano na imas no awampay may satawan na. Kanya ti amuyo nga ang kail. Ang mga no pumayso ti tagtagainap ni tataba daw. Ay, keep quiet kayo man. Apay, di la mabalay, nga lukatan tayo ti burnay, baray. Bawasan tayo basay. Umot nga minangkay. Uray dua basa, wano talo abuti lang. Pangramanan tayo. Ay, saan? Disturbon nyo ti pan nakapermin ti base. Anya. Ay, di mo lakit di pinatgantikid daw da. Inteng. Isong araw, pinasimintok ti ngarap ti burnay. Ay, agsubli-subli mo't tandakwarog kan paribadong dito balay. Ay, aguray da. Kung may sa nanghina ti bayad na no may satawunan. Naala, makaammo ka nga rod, inteng. Tirigat nakadakwa na ta di na makaururay. Tidakas na, no gumuradakan ka. Ay, uray gumura da. Ipilit dakit din, ti madi nga aramid da. Ay, inteng. Anya nga ta,
No ited mula ang titang danda at imulong kan ka. Padasa ka, no kayat da. No saan? Basilatan, tiitid ko kadakwada. Apay nga, baliwang mo tayo nagtutulagan tayo, paray. Anya? Saan may kayat, ti kwarta? Basay, ti kayat, man. Pudno tayo tangkay. Ay, no kasta. Aguray kayo, iti may sa tawid. At datan dito yung unag ti kamarain, kwaraw. Anya, iti aramidin ta dito, itatabadaw. Maikapito a bulan nan itan, tinakaburnay a basay. Sigurado, mabalinay. Kasano ko ma? Kat nasiminto matingarap ti burnay. Isilang day ta, kwaraw. Abutan ta, iti basay. Unang niya. Mala, rugyamon nga abutan. Ta inak mangalay iti basit a bambaw. Ta iso ti aramatan ta pang susop iti basay. Wow. Mala, kartingam. Ay, una. Maray, nakita kat mabalin nyo manen ti agapit kadagiti unasyaw. Ay, wen. Mabalin tumanen nga agdapil ni Inteng intun sumaruno. Ibagaman kin ni Kapitan Maray, tadyay met mas kubado nga asukar ti aramidin nyaw, taumay kami met tumulong kin ni Marikwanang. Ay, mabalin matlat ta, marituyang. Naimbagla a bumingay kami met a iti tagapulot wenno mas kubadaw. Bayam, ta ibagak to kan ni Inteng. Ayaban kay to no kaskasano, marituyang. Agyamanak maribanang. Nabartang mo tayo, kwaraw. Kasano mat nga main. Kaslamat danom ti pamaya mga uminaw, tatabadaw. Nagimas. Ang naglamuyot. Hindi ka na bukaw. Yang kainteng. Iso ti masabat ta. Anya? Ay, naggapo nyo adwa. Ahem. Ay, pa naparte kayo. Ay, Naggapo kami di balay damang damyan. Nagpainom kami ng gang. puno tayo ta, paray. Puno. Naggapo mo iti pala na. Agam, Sige ang kala. Ta, ituloy mi pa'y kinita tabadong timag na. Mabang kami di balay ta. Impan mo gayam tinuang ijaayan damang damyan, Inteng. ay, buluden da ka na tawan pagarado da iti bangkag da. Sa bagay, medyo mabayag pay sa tantumanen agapit kadagiti unas. Saan abali? Tadamot tangdan tinwang. Pakanin da pay. Inton sumaruno, kasapulan tajay nuang amang ipusipos iti dapilan. Wala. Nasabat ko kit di da paribadong ken kwarog nakasyat. Adda siguro na pananda apasken Linang sutan dak tupay. Kunada, nagapuda ije ayan ni Mang Damian. Anya? Mabalinti maturog dito isang wanan titirsi ng maray. Nagloko kamot taon ka ba daw? Ay, hagawid ka kiday. Abay, gapulang tasana dito titirsi ng tinaginumakas takat. No sa dino tinaginuman yaw, nagbarte kam. Ay, ijay ka nga maturag. Anya? Ay, agawid ang manlagay. Umay kayang tatabadaw, tayo tulog kayo ni di balayaw. Anya, sigurado nga agimbistigar manan nito yang kau no makawid ha. Sa dino aya ti mapanyo pagin inuman kin ni kwarog abadong. Ay, awan bibiyang mau. Kinmay sa, libre mo tininumin ma. Asinaw ti mang papainom kada kayaw. Ay, awan bibiyang mo ko naman ito yan. Kastagaya ma. Maamwak to lang badong. Ay, naimasa talaga. Saktong-sakto ang timpla. Ay, isak mamati sumublat nga sumusa, tatabadaw. Ay, aguray ka pa'y mudagwaraw, jak pa'y mudalbas. Ibusin yung samot ang tibasi, tatabadaw. Di ka katiagdanag,
Nakadupay lang na yan. Nakadupay karga na dahil ito'y burnay ni Uncle Mau. Karto nga mga rut na, tasak mo ti sumusaw. Ay na! The best talaga na ito'y inaramig ni Parintay. Ay na naman. Kapitan, adda dua ang marabutik iti uneg ti kamarinyaw. Dua ang marabutit. Wen, dua ang marabutik nga awan ipos da. Yay. Tinasayaat, mapan mo ida kitaan, kapitan. Ay na, sana ko na makatakdayr, tataba daw. Kasando kaya makapanaw ta dito. Nagpanatamod to na sana makatadar. Di turog tandi tayo. Ay, talaga Jack kapalan dito madar ko na ako. Ay, nakaduta mo't nga minti minumiti basay. Isalbaga pa rin tingan ta di na imbagbaga akas to gayam ti mabartak iti naramid na abas. Ay, pud mo kaya ti impulong kanyak ni Marituyang. Ay, salbag kayo adwa. Pare, dahil... Ay. Saan pa dito na makataraitan ko arang? Ay, saan kayo makataray? Ay, masapol nga agkaro kayo adwa. Anya, basit lang ang tinabati abasi iti burnay. Ewan, ito hindi pa ilang nga rinugyan dati na pa nagsususok. Ay, una yan ayat ikasta nga inaramid da. Iswa, dagos ko ida pinagtrabaho iji kaunasan. Agdapil kami manin. Anya? Masapol nga garamidak manan iti basay. Ngem bukudak itan. Ay, awanan tinamnamaak amaluto ita at tagapulot. Wano mas kubado. Adda tayon ti pagdapilan Iso nga rugyan tayon ti agdapil. Katingay nuwang mo aparaguyod tayo pare. Uy, nagpaiswang ka. Ay, binulod ni Mang Damian. Iso adda kayon ti agbalin anwang. Ha? Yeah. Ala, sikan ti umuna pare. Tumakder ka. Ta ikabil ko iti tenged mo ti pako. Ta iguyod mo ti witiwitan ti pagdapilan. Seryoso ka katay pare. Ay, sanak nga agang angaw. Inton bigat ni Kwarong Mait. Ha? Kuwang ka. Pangasim ka di mo ta pare. Di na kang pagbalinan nakaslanwang mo ta. Ay, sukatan nyo ti basi. Sabag kayo. Ay na, maulaw ako na paray. No may saal daw ko nga mangirik-rikaws, ang mangiguyod itiwitiwitan to'y jaski a pagdapilan iti unas. Ay, parikot mo daytan. Parikot yun kanikwarog. Tinaskain. At damot bingay ka. Anya, ay pakawanan na kami kumana paray. Bigbigan may, tinagbasulan may. Walang kain. Santo na maulit paray, ikari may. Ay, talaga saan to na maulit. Ti madingay na ramid yun. Ay, todas yu tatabadong ken kwarog. Anya nga ita, da kayon ti agbalin akas lanwang. Ala sigay, dedang tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tama katitilang ti katawa na ito. Huway, Mapalay, ti agpapirmagayam king kaparay. mabalin ba't?
Umay ka nga ron di balay. Taday papirmaking ka paray. Ay, ijay ton barangay hall Ha? during office hours. Na, ay wala niya. Suray paray. Panunutom nagsabat ta only. Ha? Jak agi tugot iti bulpen kaw. Kun may sa, sumip ngeten. Sumip nga mga agpayson paray. Unay metenday dya apari ba dong? Apay, inteng. Ay ban nakanuki din, ang mapan agpirma iji balay da. Anya. Imbaga ko na nga isuti umay iji barangay hall. Ay, di mula kat pinatgan. Masurunak ta katawa. Uray no saan mo't anakakat katawa. Ay, kastamot at talaga ni Pari Badong. Tunggal adda ibagana, adda karaman na apa nagkatawa. Siyak ka no, may timapan na barangay hall nga agpapirma. Nagkunang amin nga ijay dalan laeng. Mapan ka. Mapanak taon, inton madamdama to yan. Wen, tapno malpasen. Gusto ko man no isuti umay ditoy. Tapno aginom ka may kalpasan na. Ay, ingkakidain. Tadi ka maladaw. When now, mangitugot aklangan iti basay nga inumin may. Ay, saanan ang masapul day tabadaw. Di kay bang itugtugot iti mainom ang makabartag, kabadong. Tasaan nga umininom di kapitan, iti makabartag. Ha? Aya. Nukasta during office hours. Di na kaya ti madisturbaw. Ay, kastagayang maray. Apay, di mo amo abawal dayta. Ay, amo ka, maray. Na, matlagayam. Ayan, ti papapirma ang kanyak pare. Dahito yung pari na Na. Ay, butoy nga ro dahil ta pirma akon. Dahito yung pari na dahito Nalpasan. Napirma din. Nagpaspasan. Nagyaman nagpari ha. Stop it. Dahil tala katawa ti amom. Parintay, mapanak pa iti siyar. Apay, masapul pa lang nga ibagam kanyak amapan ka i-JCR. Ayun kan! Kunak man no awan ti pasadam ita. Awan na talaga, nga madamapan ko ala ni Jay Ilay. Makilugan na mang basay. Ta dumagasak man ijay ayan da kagawan. Sige ang gail. Kamay ka nga rute. Hello kagawan. Kastamot kan ka, kapitan. Di mo't ni marito yung ti Presidente Women's. Wan, apay aya. Ibagak ko mga agpanunot da pa iti da dumapagkwartaan da. Anya. Malaksid iti livelihood. Ni paribadong mati sumungan. Aha! Si kagayam dahi ta paray. Si kamadan. Nagmayat ti porma mita paray. Natagkatawa ka. Panawan ka man laangan. Oops! Ay na, parintay! Aguray ka! Ikateman nga minday tanga istilom si kabadaw. Anya? Liklik-likanda kapitan gapoy ti dayta. Anya ti estilo kaya, tuyan. Dayta pa nagkatkatawam Mas daawak nga main, apayakas ta ti pa nagkatawam. Tila madmadlaw mo mit tuyan. Amin laki, di nga ibalikas mo. At pasurot na katawa. Di da pa'y kayat, tanaragsakak akasarsarita. Adulamay. Hello, kagawad. Kwarog, apay? Nadung parti mamaniho ka tricycle ka, At dak kita dito ospital. Ha? Ay, Kurt, kumusta ka nga ruda? Ay, gas-gas lang mitkit di ati nasa grab ka, Nga masapol ka no ang agpa-x-rayak pa'y. Ay, ikasta ka, day. Jak makarunda inton rabe ay. Mabalin ka di ada kayo laingan na women's. Sumublat kayo kada kamay. Sige, takasaritak ni Marito yung presidente ti Women's.
Agyaman na kagawad ko anang. Ay na, napasubo tayo manggaya man nga agrunda ita arabi ay marikwanang. Day tamot nga binti may sa trabaho tayo, Maray. Ti tumulong. Tulungan tayo dagiti barangay tanod nga agrunda sagpaminsan, Maray. Adda kanukat, dagiti agtutubo, amarabrabyan nga agsilsilpon pay. Manain? Sa dinaw? Kat, ijay ayan ti signalan Ijay turaw, Maray. Anya? Banyos, Maray! Naa, ba't nyo sa katawa? Anya dayta? No kasta, di pa imawag ni Kwarong King ka, Maray. Apay aya? Imawag ki ni Marikwanang. Ada ka no ije ospital. Sa katawa? Ay, inruam mo dayta nga ugali, nga uray bad news kan good news ka kumanatawa ka. Kasanaw, nadong para ka no ti tricycle na dyan ilay. Isuan na baliktad. Naa, Gas-gas ka no lang, mati nasagrap na. Nga masapol ang maiksiripay ka daw. kaslasan a seryoso ti ibagbagan ta katawa am amin. Ha? No seryoso abanag, di ka agkat katawa. Kaslasan na nakapapapati ti ibagbagam ta katawa am amin. Nya? Kasano ti resulta ti X-ray? Masayat mo tangkail. Awan tinatukula-tulangkaw. Makapadanag tinapasamakan ka. Agawid tanangkail. Una. Agyaman na tayo may ka dito ospital. Apay mabalin ay asaan. Di nakmangamin inawagan dagahaus. Kunak ano busy kayaw? Kan may sa kabailak pa'y matibagay. Ay nakarwargaya man ni Kwarong iti ospital, inteng. Ewan ba nang? Ay, kasanungay ti tricycle na ako nadaan na baliktad. Patarimaan ka no dyan nakadungpar. Ken oray ti agas ni Kwarong. Ay, isuda ti makaamong agbayad, kasta ka de. Kasta nga raud. Ay kat nasaya at matngarod no kasta, inteng. Ewan, nagsaritaan dan dayta. Inurnos dan ti amin. Naimbagan gaya man tigasgas ni Kwarog ba daw? Aya. Malagip ko laki ni pare inteng ka puking Kwarog. Apay ngamin aya. Nakaungit ki di kanya ka. Basol ko magkidi Anya? Pudno agkat katawak. Saan natin napasamak tikat katawa? Nalabos mo ngamin ti panagkat katawam. Ay nanay lawan ko lang nga raud. Inton maminsan. Kisayam ti kasta panagkat katawam si kabadong. Mairitaki di kanyak ni parinting Kumusta kan Kwarog? Ay, mayata yung tatabadaw. Nabigla, mga di dinamak tinapasamak king ka Kwarog. Kunak ngarod no kanibusan nakidain. Naimutasan pa'y. Ore lang nabaliktad ka no ti tricycle mau. Pudno dahi tatabadaw. Isu abili bakman, tasaan ka na puruan Kwarog. Anday ka, anday, sa... Nay, apayan ba daw? Anday ka. Nakapanimit ka mag. Talaga nagsakit to yan. Nagsakit na ito yung ngipin ka, anday, Ay, saus. Di pa ikat saan kan ang makakatawan no kasta. Ay, agtala ka mamito yan. Anay, nagsakit lang aro din kasta pala tibag bagamait. Ay kat mapan mo ipabag-utin at ang ipon mo. Anya, ay kabailan to yan. Ay nabadong, ingka ipacheck upin numabalinin abag-utin da. Ay na, kapilitan na kasta. Hala, iso nga raw, ti aramiday. Ingat ko na. Nasakit tingipan mo pare ba daw? Uwan nga raw, paray. Iso agumata na kiti agas man. Anya? Nasakit tingipan niya o tatabadaw? Uwan ko na lang aruday. Nagdagulit kayo laki din. Jesus, nasayat mo tapno. Saan ka ako manatawa?
Wan nga ro tatataba daw. Nya! Ay, agsardan kayo manadwa dita. Amuyo lang aro din agsaksakit tingipon ko. Katawa kayo, pala nga katawa man. Talaga adya kurso na dati ugali da dya pare badong. Nagkatawa talang ang perminti surun na. Di nala pampanunutan ngano iso ti agkatawa. Wagas. Wan nga ro da. Jak bapagan ano nga ron ti kasken kwa na. Nagkaroon samot ngamin ti sakit tingipon na. Iso na uyaw. Napadasak ti nagsakit tingipon na iday. Talaga nasakit ang kail. Ay grabe ah. Apay ngagpaiso adyak nalagip day ta itay. Kumusta gaya man ni Tata Badaong nanatuyang? Mayat mutan, makapanganan iti hustaw. Masuron kit di Hindi nagkatawa kami kiniang kalintay. Oray siya. Kaguranak ni Badong no agkatawa Ha? Iso apautangan nakman ki di kwaraw. Usaran ni Badong tamapan na paikat tinasakit ang ngipon na. Tapno makakatawa man. Anya? Kumusta tingipon mo Badong? Naikatan? Wine, ay na, agyaman na kitintin mo Kwarta ni Kwarog dayjay. Inutang ko. Concern ngamin ken ka. Anya? Sana kasken ka ide. Iso na aksidente takat katawaam ka no. Katawa akas laawan concern mo ken kwana. Ay, jakman amo da dyan ngay naramid ka. Ikatem ngaminan day tamanirisem mo akatawa. Tuyang. Day tati amok apakasurunan ni kapitan ken ka. Gaputa uray seryoso abanag ti saritaan niya. Katawa. Iso nga agyaman ka pare. Ta nagsakit day tangipon mo. Paray. Iti kasta. Ket maamiris mo analabos ti panagkatkatawam. Ay, Nulabsan ti agsao kas kala aggagatel. si kamot paray. Saan mo't nalabis kamay. Ay sorry Hanggang grabe ka mga katawa. Uray serious abanag katawaam. Ay, pakawanan na kumaparay. Taan na ilaw anak mo nga Mala, pakawanan ka. Iso nga bagbagaan ka itaan. Iton maminsan paray. Panunutin pa nga umuna nurumbang akatawaam dagiti ibagbagam mo no saan? Ta mga no ada mapasaktam tirik na. Ay, uwan paray. Saan na maulay? Ay na, tatabadong. Baliwam ti manirisem mo. Tapakaisarsaran kam dayta. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nagkarumutin da kita at tao nga gindag dito'y. Buong tiulok da kita tatao. Enteng? Da gabito kan gabita. Nagkapada nga agasawa gapo iti imon. Ha? Da pablaw kan Lucas naggabuda. Dagiti daduma agtakaw da. Enteng? No niya kitinaknakan da kita klase ti tatao. Da... Agpipila damatan nga magdarom ka na di barangay hol. Ay, Kurt, aganos ka Tasi kakat nga rod ti kapitan. Kasladanda ni Inal daw, matan nga daw may agdarom, kapitan. Huwag garan. Ay, adobot na ti agaapa, gapo iti lutay, balay,
Mula, taraken, kanuan niya laditan. Mas dawak ta saan mo't akas to ididamaw. Apay nga yan? Ay, jakmat nga rod amo no apay. Ay, uma akon. Awan lakad, re dito, re dito. Gan ijay. Usto matkit di tapno, pabagbagaan damot laeng ken ka, kapitan. No apay ka ta di daman la mabagbagaan ma, tibagbagay da. Ay, wen nga rod Nakitak ti trupa ni Parinteng nga nagpalaod to yan. Adda ka nuririmanen panggap iti luti ama pandasulbaren. Bisi ni Parinteng ita. Ket no agsasaruno ka no ti mapan agdarum ken kuana. Anya? Kastaya. Saan matkit di amaliklikan dayta? Nang runa no kasta nga umado ti agar aramid iti dakes. Una. Tirigat na, no niya pa iti bagada adakais. Kit isupay, taramidin ti tattao. Wen nga raod. Anya ngay, tao tayo laeng magbadaw. Ay na, kan kanayon kalakit din amatiliwan nga agtaktakaw. Ha? Isublim kanya, ti ginawat mo asabawon, marituyang. Adaya mo't ginawat ko ala kung marikwanang ket awan mag... Ay, saanan nga agbalin kanyak daytoy marituyang. Ha, idarom ka. Ay, agdarum ka laeng. Adaya pa maneknek mo. Adda, isuday ta CCTV camera iti ngataw. Ay, kwa marikwanang. Ay, sige. Isubli kunti sabon mo. Suri at talaga. Ay, jak kaya tisuray. Masapol ang mapagbagaan ka. Ay, kapitan, umay ko idarom ni marituyang. Taaka na yun nakataktakawan. Anya? Idi damaw. Napanagkaut iti kwarta iti drawer kaw. Ti maikadwa, nangisupot kadag iti bunga ti mangga alakok adi na binayadan. Ay, unay mutin aya. Itay bigat, nang pidot manen iti sabon alakok. Di pa nasolbar, tida dumaaparikot kat adamanahin. Ay lading ita, kapitan, kayat ko ang mabagbagaan ni marituyang. Alatay na yun ko tinaga nyo iti listaan dagiti darum na. Ay, agyaman na, kapitan. Anya ngay nga aldaw tiyo umay may. Ay, awagang kantulatan, kagawa. Saan ka man nga nagtaktakaw to yan? Anya, Kaslamot ni balbalis da kanyak ti dakes nga ramid, ma'am. pagkunamag. Hindi pa lang mataktakawan na iti krudaw, iti graskatan. Ha? Sino nga iti mga aramid iti dayta? Ket, asino pa'y ngay, ti saan ang makagatang iti krudo na Nakita ka ni Kwarog idi na minsan ang naggapo iti bangkag. Anya? Papayaban na kayo ni Uncle Inteng. Taindarom da kayaw na natuyang. Asinaw tinagdarom kin ni Kapitan. Ni Kadimarikwanang. Wow, na natuyang. Iso amapan kayaw, tasumbatan nyo ti darumyaw. Na, tapi naipaiso na tinapan nagdarom. Ay salbag da baak. Gunggunayo Nagkunang amin ngagtakaw kayo, iti diyo kukwa. Anya, may saka mo Kwarog. Apay, perfecto kaya mo. Winmay, perfect tao ti pamagay. Kita tuman no awan apulos ti pagkamalyam si Kwarog. Na Aha! Natiliwak mo't lang ay, no asinaw, ti agtatakaw, iti krudaw. Ay, tataba daw. Adda kayo di takasamakan. Si kagayam to may agtaktakaw, iti krudo, Kwaraw. Ay, saan? Di nakasitgan. Ito, maraya ka. Ay, Kwaraw! Agsupli ka dito, ay! Ay, buwisit ka! Itarob ko di Kwaraw, akana ka, paray. Anyat basol na kan kaparay. Natiliwak nga agtaktakaw, iti krudaw, iti bangkag may, paray. Anya? Kasladyak mamati ama aramin ni Kwaraw. Siya nga rod tinakapanag paray. Alata paayabak ni Kwarog dito barangay ho. Ay, agyaman paray. Agdarom ni pare badong. Idintot, agtakaw mo ni Marituyang. Kahit, apay, parehas da kan ni Marituyang iti panunot. Buong ti ulaw, ti aramidin dagita klase ti tataw.
Anya, Napanan nga, tinasimbang apa nagpampanunod da. Takas lawam mo nasaya at asur-surudan. inteng. Nukasta, ni kwaraw tagtaktakaw iti krudaw ba daw? Wine, ngimato ka no ka nga may, ti per liter ti krudo ita. Ah, kunam lang amin no isuntay tao nga awan pagkurkurangan na. Agpada kayo, agtatakaw, tuyang. Isa masyanak ka na kayo. Na, Period. Ang mga numakaisawa nga pa, iti sana na siya. anya, Kano nga iti panagsango may kano kinitataba daw nga Angel? Inton malpas na marituyang kan kagawad ko nang. Ha? Aguray kayo nagadupay mo dagiti nakapila. Kasi kayo matanggal. Nagadua pa rin ko tiyas asikasunyaw. Permi iso pag-aasiyo ko matadi ka agluko-luko. Ay, kinapudno na. Naurnos min amin asusik may. Pudno ti bagbagap. Why, Angel? Iso nga umay ko ibabawi ti darum ni tata ba daw? No problem. Puro. Awanan ti daraw. Anya nga iti makunamay. Kagawad ko nang. Kapitan, Inamin mo't ni marituyang. Apay pagmultaan tayo pay. oray sana, kapitan. Tinasken, bayadan na dagiti inalala na. Nagasat pala ni marituyang nga rod saan mo apagmultaan? Ay, win Ti importante agbalbaliwag. Anya ti imbabawi ni Kwaraw. Ti darom ko, paray. No kung na naurnos yung kanong ti susik yung adwa. Ay, sana po no dayta, paray. Ay. Salbag ka kay diya. Naa. Asino ti mangibabawi ti darom ko? Saan ka diya siya? Amuyo mait, nagado ti parikot nga sa asikaswag. Ay, saan nga umdas arason dayta, paray? Suron kon. Naa. Ti kunam kay day, aday ayunam. Ayunam ni Kwaraw kakanakam. Naa. Siyempre, ayunak ani kwarog, takaan nakakangaraw. Ay, awan mo na talaga, inteng. Yakmit kaya't ama ibabay ni kwarog aka nakak. Agin uungat ka. Ibagbagam abuong ti ulom dagiti agar-aramid iti saan anasayaat. Ngam gayam, uray si kamay. Nasayaat ayamot ti kasta nga adda ayunam ti madi nga aramid na. Kuwa banang. Ay, uray no basol na. Gapula ang takaanakam. Ayunam kit din. Shh! Tagtagari. Ang mga no ada makangagkan ka. Uray man. Saan ko nga ayunan ti maday nga inaramid mo? Ano? Apay mo't nga ita, kastamotan ni Kapitan Kabadong. Awang kiditiam muna akas kapitan. Madimutan ano kasta Kabadong. Jak kanunungan ti kasta. Iso para kanya, masapol ang mabagbagaan ni Parinteng. Agasem dat, darom ti komplainan, mabalingaya mga ti respondent ti mangwidraw, wenno mangibabaway. Wen nga rod Inton pa nagbubotaws, diyo ibubotaws ni Parinteng. Ay, bayam, ta ibagak day ta kadagiti kalugaran tayaw. ay, saan apatas ti panangituray kadatayaw ni Kapitan? Kuno dayta, kakabsat. Siyak, ti makapanagdag iti dayta. Iso nga indon pa nagbubutos manan. Saan tayo ngebut-butos pay? Umanamong kami di sa badong, tuyang. Agyaman kami kada kayaw, kakabsat mi ida, awan labas na. Mabuhay! Anak kinunam ko rin. Padaksin da ka na natuyang kantata ba dong Angel? Saan ka no apatas ti panangituray yaw? Saan da kayon to kanon nga ibutaws? Ay nagluko na kita nga agasawan. Ibagbagak da ito'y kada kayaw, tapno amuyaw. Ay, madidaytan. Iso ang masapula pasardingan nyo ida, Angel. Makitam day ta nga imbu nga ti madingay na ramid mo, inteng. Just kikid iti kastoy abiyag.
Anya aya tinaknakan mo nga men, taapay akasta ka. Naa. No kayat mo anasayaat ka. Urnusem ti madi nga inaramid mo. Ewan ba nang? Ay, agasam nga dita. Ta saan dakon nga ibut-butos ka no? Anya ti ko ng pare? Kastoy langan pare. Ituloy mo ti darum mo ka ni Kwarag. Pudno ka di data nga imbagan pare. Wen, jak ayunan ni Kwarag puta ka anakak. Ay, agyaman na no kasta nga raod pare. Jak ngamin mamati ama aramid ni Kwarag ti agtakaw. Ngam ita. Da kayon ti makaamok. Pare. Napanunot ko na say-saya at matlag no ituloy mo ti darum mo. Anya, ituloy ni Tata Badong ti darum na kanya. Rumbeng laang Ay, tulungan da ka di mo tinanggal. Diyan kaya ti may balaw. Ay, loko. Siyak nga angkel mo ti ipasubom. Kuwang ka. Ay, ano samta nagtakaw ka nga ron? Itakla nga mamo na sana ka napatag ka da kayaw. Naa. Tandaanak na ito yung bagayo kanyak. Naa. Ay. Di ta kayaw. Sana ka man napatag ka da kayaw. Kumusta nga itinagsasaritaan nyo ija barangay hall? Mayatin pa nang. Inaklon dati kamalida iti tunggal maysa. Kahit nagpipinakawandan. Nasaya at nga rod no kasta tinapasamak, inteng. Ibutos dakmat siguro, inton pinagbubutos manhain. Iso nga inton maminsan. Anya manan? Uray no kasjay ka ado dagiti agkam-kam malay. Di mo unay dilawin ida. Kasano ajak dilawin, kit makauma da. Nagaduda nga akam kambali. Inteng. Unay kidin aya. Di dan tumamabagbagan ti bagbagida. Ay nainteng, aganos ka Takinayat mo mati pabutusan kapitan. Unan ba nang? Nagrigatan na yati agbalin amay sa barangay kapten. Ta mairamraman da tao.